Nyakiso ni umwe mu bakinnyi ba comedy bakunzwe hano mu Rwanda. Abinyujije muri channel yafunguye yita Nyakiso Comedy. Uyu munsi tugiye kureba amafaranga ihembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze uze gusiga udutima muri comment ngo haye ikaze. Uyu Nyakiso yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2016 amaze gushyira video 494. Uyu Nyakiso akurikirwa n'abasubscribers 444. Uyu Nyakiso yataza kugenda azenguruka ku YouTube channel zitandukanye, nawe ubu ngubu yujuje miliyoni y'abasubscribers amukurikira ku rubuga rwa YouTube. Yanyuze kuri YouTube channel yitwa Gasuku Comedy. Icyo gihe yarakunzwe cyane. Yaje kuva kuri Gasuku Comedy ajya kuri Afrimax TV, naho yaje kuhava ahita afungura YouTube channel ye ku giti cye ayita Nyakiso Comedy. Uyu Nyakiso kuva afunguye YouTube channel amaze kurebwa inshuro miliyoni 58. Uyu Nyakiso kwezi gushize yinjije abasubscribers 9,000. Uyu Nyakiso kwezi gushize yarebwe inshuro miliyoni 1,307. Noneho reka turebe amafaranga Nyakiso ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uyu Nyakiso ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari 5,200. Nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 7. Ayo ngayo nayahembwa na YouTube buri kwezi. Noneho reka turebe amafaranga ahembwa na YouTube buri mwaka. Uyu Nyakiso umwaka ushize yahembwe na YouTube amadolari 62,700. Nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga umwaka ushize Nyakiso yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 86. Nta kayabo. Aya akaba ariyo mafaranga uyu Nyakiso ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Nimba wagikunze kandi subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba hari YouTubers ushaka ko tumurebera amafaranga ahembwa na YouTube uze kugenda umwandike muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.